Moramo postaviti parametre kako treba, a parametri su takvi da nekoliko velikih fondova kontrolira ogroman, ako ne i sav dio ekonomije, pogotovo zapadne. Drugo, da jedan milijarder ima veću imovinu nego milijarde drugih ljudi. Govorimo o entitetima sa neograničenim resursima koji su još više povećali u ovoj krizi. Došlo je do najvećeg transfera bogatstva. Logično je dakle i jasno da se radi o neograničenom korupcijskom potencijalu. Političari su donosili neznanstvene, nedemokratske odluke, mediji su širili cenzuru i strah da bi se na kraju ispričavali. Znanost je davala često namjerno pogrešne procjene, kolika su ugledna sveučilišta izgubila svoj prestiž u ovoj krizi. Svi su oni upregnuti u kočije marketinga. Iskorištena je nažalost izvršna vlast za napad na ljudska prava, na rad, na kretanje, na izdržavanje, na liječenje i brojna druga. Tražim da se temeljito istraže veze između komisije i farmaceutskih kompanija, pogotovo od strane ombudsmena. Ovakvu sistemsku korupciju moramo sankcionirati, inače je samo pitanje vremena prije nego sve preuzme.